gihugu cya Nigeria ubutegetsi bwahagaritse ibikorwa byo gushakisha abashobora kuba baragwiriwe n'inzu y'amagorofa 3 mu mujyi wa Lagos. Abantu 8 nibo bimaze kumenyekana ko baguye muri iyo mpanuka. Udusanduku dufata amajwi tw'indege ya Ethiopian Airlines twamaze kugera mu gihugu cy'Ubufaransa, aho abahanga bagiye kudusuzuma kugira ngo bashakishe icyateye impanuka ya Boeing 737 Max 8 yaguyemo abantu 157. Muri Kongo Kinshasa, abakozi b'ubuzima barigishwa uburyo bwo gukoresha ibikoresho bishya bizabafasha gukumira ikwirakwira ry'indwara ya Ebola imaze guhitana abantu barenga 500 muri icyo gihugu. Mu gihugu cya Kenya hakomeje inama yiga uburyo bwo kubungabunga isi n'ibidukikije. Muri iyo nama, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagaragaje ko hakenewe amasezerano mpuzamahanga hamwe yo kurinda umubumbe w'isi. Nanone kandi muri Kenya, ishami rya ONU rishinzwe ibidukikije ryasohoye raporo igaragaza ubwiyongere bw'ingaruka mbi ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe.